kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naggapuan may, day off mo itasan aya. Ijay syudad tatang, adala na pan ko ginatang. Gimatang ka kumamot dun iti gatas ti apo ko. Na, adamot ni Abi tatang, adda kwarta na day jay. Kastalat ta karudan. Ni Abe ti mga ramid iti amin para iti anak yaw. Ay no, kabailan ni Abi day tatatang. Awan pagdanagan nyo. Saan aga puta kabailan na kadi ka mo tumulaw. Sarong karam mo ti anak maures ag paminsan Un ka ti tatang, puludag to ti ubeng numawaya anak. Rumbang lang. Uray nag-break kayon kini Abe. Aramidam lat ka ti responsibilidad mo. Kas ama ti anak yaw. Un tatang, amok dagitan. Ni Vina, Ada na pan na ginatang. di matang kumamot na iti pagrabyan tayo. Ay nawa, naggapo ka niya syudad. Ngumawan pulos ginatang mo. Amangan ko nak numabalin abuludag ti anak ta, Abi. Buludom ko nam. Wen, Ay nawaw, anyat pa nagkitam iti anak ta? Gamit, amabalin mo abuluden no kaano akayat mo? amok nga do tinagkuranga kita anak ta. Ngam ikanak ko iti gundaway ang makabawi kan ko ana. Oray makalawas laang no iso. Tinapatig kanya kat makadwak mo ti anak ta. Ay, panunutak pa'y. Ay nawa, apay apanunutem kat anak kumutlaang ni Amber. Apay, inaramid mo ka di, ti responsibilidad mo, kas ama? Alamat din Abi. Di mo ko maihimot ti anak ta. Di ka madanagan. Tamanipod ita. Tulungan ka iti kastos. Kan gumatang akto iti masapsapol na sakbay nga isublikin ka. Pagsaritaan mi pa'y anaimbag kininanang. Diyak kayat ti agdarasudos, narigatan. Anyat ko nam, Abi anak ko. Kayat ni Gilbert abuludan ti anak yaw. Won, nanang. Ay nawaw, itaman pa'y. Anyat naknakan da ye atao. Kayat nakano ti bumawi iti anak mi, nanang. Kasta, Nakunana pa'y agatangan na dagiti masapsapol ni Amber, sakbay nga isubli na dito'y balay. manungal daw kano abuludan da. Makalawas laang, nanang. Sa bagay, adamot kit din ni tatang na ijay. Panagkunak kat saan da abaybay anti ubeng. Ipaburod ko nga rod, nanang. Mabalinlat tamo tanak ko. Siguradwan na laang ang maasikaso anasaya at ti apukok ijay. Kentong palen na dagiti imbagan aken ka. Nukasta, impabulod mo gayam ti ubing iti ex mo, friend. Won, friend. Isumit lagayam anakitak ida amang mangan iti may sa restaurant iti sentro iti namin san ngal daw. Kadwada ti kalibin ni Gilbert ita. Ada ni Tata Lito, friend? Wen, kumpleto da. Ay, nasayaat mo't nga rod no kasta. Kampanteak no ada ni Tata Lito. Angam sigurado ka asaan abaybayan ni Gilbert ti anak yung? Nag-message siya matkid di kini Tata Lito, friend. Imbaga, apakikita na ti ubing. Ah, okay. May mayat ngagpayso no kasta, friend. Masigurado maanatalgad ti kasasaad ti anak mo ijay. Pinakanyo ka diti ubeng, Gilbert. San ba'y tatang? Na, apay asaan pa'y kat anyat orasan na Di namot kayo itid mi amakan kan ko na tatang. Ay kat nagluto kayo kumaiti sa bali Ay nawaw, adda nga rod na luto amas sida. Kasta talaga dagiti ubeng. Karkaro no saan ana irwam iti karnay. Da kayo pa'y laang timaka mo itapo ko yung tatang. Papanamanan. Maturog ak man ba'y. Uray ni Vina, aginanamot lang. Sige, siya kung timaka mo itapukok. Pakanin nyo tatang. Wan, awan pagdanagam, samok na ramidag. Pakanin nyo,
Tamang ano kumutong kat pagpanunutan dakmanin iti dakas di nana. Talaga pagpanunutan da ka iti dakas, no di mo amutan aramidam. Kumusta mo't nga ta ni Amber ijay, anak ko? Natalgag ti kasasaad na ijay nanang. Adda insend ni tatalito a video itay. Nasaya at mo't nga rod no kasta. Wo nanang. Kaano nga minin nga isublida ti apukok dito'y balay? Ay nawaw. Day tamot ti sang kadamag yun nanang. Itay bigat pa'y day taa. Ay na anak ko, mailiwak nga roden iti apukok. Maikawaak, tawan mo't a makitkitak dito'y balay. Inton Sabado pa'y nanang. Mano nga aldaw pa'y gayam ti urayek. Tapno awan maibagada kada tayo nanang. Tinapatag kat saan da abaybay anti ubing ijay. Wan mo't kit di anya ti ilutok apang rabyanta. Agluto akong tanay, anyat orasan. Adda pa'y bangus nanang. At dapay mat. Day talatan nanang. Isigang yu. Kompleto matirikado dita. Nanggag ko ti bagbagam iti ubing itay, anak ko. Ken, Sana nasaya at adadaulam ti nana. Sakit ibagbagam at ikalivin mo ti mami na. Sana may parbang i-brainwash mo ti ubeng. ay nawo. Sensitibo kay launay mo tatang. Para day jay laang. Saan mo alalaangan ti kastangar aramida anak ko? Kasanon nuguraan ni Amber ti nana. Anyan tulangan ti maibaga ni abe. Ubing pa'y day jay tatang. Da kayo gid man. Una, nga madda panunot na dayday. Awan mo dakas ngayon sawang ko Awan kayon kinabe. Nupay kasta. Irespeto mlatta di tao. Ta isuka nga rod ti ina ti puto mo. Gat isong matararami tatang. Respeto ka di tikas jay. Ipamamom ni Vina kas mami ti anak yo kan abe. Sakit dakas ti sasawa may papan kan abe. Imbes nga isurom itinasaya at akababalin ti putot mo. Saan takalukwan mo ti amom? Ni tatang mat. Intong kwan, di dan ipabulot ti ubing keng ka. Malipatan tumot lang ni Amber dagiting bagbagaken ko na tatang. Da kayo gid man. Adala ka dyo nanang. Awan mo't kit de, anak ko. No kasta nga rod, urayan nyo ti apo ko yung. Itulod ni Gilbert dito'y balay inton madamdama. Adda trabahom ita aya. Day off ko ita. Ngam ada na patag-apagnak nanang. Ala, urayak ti apo. Awan ipagatang yo. Abasto tayo laangan ano isaw, naibusan ti manok kan bangos. Sige, gumatangak to. Anya pa'y. Awano, nanak ko, day talaang. Agrubwatak nga ruden tapno sa anak amarabyan. Sigurado apila manan iti papanak. Ala, agan-anad ka, anak ko. Nasaya at mat tanagawid ka, nanak ko. Ni Amber ngay nanang. Nakaturog pa'y laang. Nabannog anagay ayam di taparaangan itay. Kasaritam tumanok kwa. Ni, apay ka din nanang? Un ata sa bali mo ti bagbaga na kanyak itay. Ay nawaw. Kasano asabali? Sa bali kanumot ti mami na. Anya? Hay jak amo no anya tin sursuro jay ex mo kun kwa na. Anyat ko na nakada kayo aya. Adda kanumot sa bali amami na. Kat iso ti sapsapulin na itay. Anya? Uray ti ex mo. Kasaritam mo't laang. Daddadaulan nakalakit di iti ubeng. No di kat agraraman day a Gilbert ah. Day tangarod. Kitaam, day tuy laang ti ginatang na agatas. Sa ita, i-brainwash na pa'y laang ti ubeng. Aguray ka. Pang 6 to 12 months mat day ta agatas nanang. Day tala ang tiinted na. Wun, day talaang mo tanak ko. Pinili na siguro atay kalakaan. Ay, naglukon day a tao. Kastati ko na abumawi iti anak na. Amom si ka, talaga demonyo kanya. Ay nawaw. Tanangam ti panagsasaon si kaabe. Apay, anyat insursurum iti putot mo. Saan kanumatan asyak ti mami na? Ay nawaw. Awan amok no may papan iti day tabanag. Di ka man agindi di amo dita? Binulod mo lang ti ubing? I-brainwash mo pay? Di ka man nagpabaso lakas ta. Awan amok kunak lang aruden. Saan ko pinadakkel ni Amber akas jay? Kan may sa, day jay ti bumawing ibagbagam?
May sa box agatas at 200 pesos lang tinted mo. Di ka pa agyaman tadlainted ko, mate. Ay na, talagang awanan ka itibain. No'y mawag katap no makiapala ang ganyak. Pang-aasim, tadi kan umawawag. Napampannog na tao ka. Day giant ti umuna kan maudi nga ipabulod ko ti putot mo. Awanan ka itibain, Gilbert. Addan samot parikot mo, friend. Manungal dahon akas ta titsuram. Kasla problemado ka. Ay na, makaparurod nga rod ti inaramid day a Gilbert, friend. Ay nawaw, apay manan ti ex mo. Anya tinaramid na. In brainwash na matan ti anak ko. Anya? Maasarak, tay manugutak abuludan na ti anak mi iti manungal daw. Nga may diin subli na. Apo, sabali kanumat ti mami ni Amber. Anya? Amangan mat no day tatimbagbaga ni Gilbert. Ti kalibin na, ti mami na. Isumat lang ti atap ko. Agraraman amang ipaamam mo iti kalibin na iti anak ko. Ha? Puskol rupa mo't day alalaki. Iso tinagaramid iti kalukwan. Ita, i-brainwash na pa iti anak mo. Talaga mo ta? Nalipatan nan samot asipod nagpasngayak. Uray piso, awan pulos na itulong na. Ay, feelingero alalaki. Di na mo ngarod ka ba ilan ti agpakaama iti putot na. Aging ga itakat sa bali ti ugali ti apo ko yun nanang. Panagkunak kat masapol nga agbanding kayo nga agina anak ko. Manungal daw laeng abinulod dati ubeng. Ngam kastamot tang tinapasamak. Ay, awan panunot day a Gilbert nanang. No addalaeng dito'y pinagsasawak da at tao. Makapasuron. Siyak paikit din ti agparikot ita. Inton sumaruno, di mon ipabulod ti ubing kadakwada anak ko. Ay, talaga asaanan nanang. Day giant ti umuna kan maudi. Nasaya at matnukas ta. Tapno awan mo laengen pagparikutam. Uwan nanang. Narigat no ma-brainwash dagiti ubing. Da tao paikit di ti guraan da gapu iti inuulbud asa uti sa bali a tao. Kasangay ti apo ko ta inton Sabado, kabsat. Pakaangayan na kabsat. Ijay balay latan umay kayon to Ay una kabsat. Noon lakit di maramid. Umay kamintaw. At daintin ni Gilbert a kwarta para iti kasangay ti putot na. Awan, kabsat. Nay, apay ngay. Gastos ni abi amin, kabsat. Nakababain mo tan iti anak mo. Isumot amin ay. Tay responsable mo ijay anak mo, kabsat. Kasaritak tuman ni Gilbert. Ipalagip ko ken kuana. Kumusta gaya man ti apaw? Nasaya at meten, kalpasan ti mano abulan. Mami manen ti awag na kaninanang na. Nasayaat mo't nga ron no kasta kabsat. Uray siyak. Maasarak mo't tan itar aramidon tanakaw. Adda talaga dagiti anak akasta, kabsat. Oray bagbagaam, ipilit damot ti ambuda. Sige nga rod, agpakada akong tanay. Agrubwatan ti pagluganak. Di yuliplipatan ti kasangay ni Amber Kasangay na Amber no Sabado, Gilbert. Ken, anya ko maitatatang. Mangtad ka mo ti kwarta para iti kasangay na Tulungam ni Abe ti gastos. Awan pa'y kwarta. Ay nawaw, agbayin kamot kina Abe Isu ti babae. Apay nga nga agsilibrar da, no awan mo't kwarta. Adda kwarta ni Abe. Ti kanyak laeng ket tumulong kay ti gastos. Isupay kiti dayta paggastusa. Agpakaama kamot ay ti putot mo barok. Pang-asiyo man tatang, di dakreng-rengen. Noon niya launay ti pagdanagan nyo, kat adamot sweldo ni Abe. Dakdakkel ti sweldo na day jayngam ti sweldo. Kabailan na nga ipaay dagiti masapsapol ti anak may. Nakaumay ka magayam. Siyempre kasangay nga rin ti putot ko. Kat anya ti regalom kang kuana. Ay kuhan Awan manan. Igatangak to Buludag tumanan inton umay alawas Naa. Saan ang mabalinti kasta ka panunutam? Oray talulaang aldaw no iso. Diyak kayat. Nay, apay nga ihimot mo ti anak tangay. Ay, narigatan.
Amang ano ipabulod ko manan kang ka, kat i-brainwash yung manan ti ubing. Inton isubliyo, addan to manan sa bali amami na. Saan mi abaso? Ay basta, saan ko nga ipabulod ti ubing kang ka? No kaya't mo makita ti putot mo, sika ti umay dito'y balay. Sika mo ti agadjas Madlaw ang makaungot ni Gilbert kini Abi itay nana. Wala, ta saan a pinagustuhan ni Abi? Anya ka naman ti request na aya nana. Kaya't namanen ang buluden ti ubing. Ngam saan nga imanugot ti anak ko. Buluden namanan, inton kwan i-brainwash na. Dayta ti pagdandanagan ti gayem mo balasang ko. Husto laang ti inaramid ni Abi nana. Ay wala. Narigat ti ma-stress manan. Awan lang aruden maitultulong ni Gilbert. Pero wisyo pa'y laang ti ipapain na itiina ti putot na. Ha? Anyat klase nga ama ti kasjay. Nana, ada ni Abi? Adda na panan na. Apay kaday. Tiputot ko ti gagarak, nana. No planom ti umay mangalakan Amber sa anak nga umanukot. Ne, putot kumat ni Amber, nana. Wan, ngam narigatan. Lukatan nyo tigid, nana. Kaya't ko ang makasarita ti putot ko. Inton kwan i-brainwash mo manan. Ay nawaw, talo laang nga aldaw mo. Isublik tumot laang kata kayo. Para bulod laang, di yu pa'y kayat mo. Pumanaw ka, wano kayat mo nga ipapulis ka. Anya, ay, nana, lukatan nyo tigid. Di mo ipilit ti kayat mo. Nanya timbaga, iso ti masuro. Saan laang anam na minsan a dinadail mo ti panagtalakmikan ka? Day. Apa yan? Tilay kong kugtar mo di tamay. Makapabusor dagi dyan nga gina. Apay ka di aya. Kasano? Katiyimot na mo number. Ay nawaw. Basol mo matlang. No apay asal da ka natalkan. O naangam. Nalipatam sama ti panang brainwash mo ito ubing iday. Kay, may parbang nga raw, di kas jengar aramidan da, tatang? Kasi ina, aramidin lang ni Abe, ti muna pagsayaatan ti anak na. Pakanunungan nyo pa ilang ngamin tibidot nga aramid da. Namin ano a pinakawan na ka ti ex mo. Ado ti kundaway nga intid na kang ka, tapno agpakaama ka iti anak mo. Ngaman niya ti naramid mo. Sinayang mo dagiti agundaway. Siyaklaang ti maumat talagang agdarumak. Ha? Di mon panggapan ti mangidarom ka nakwada. Tamangan no si ka ti mabaliktad kat si kantumot lang ti maibabay ni Jay. Respect wam ti desisyon da. Taday ta ti resulta dagiti kalukwam. Gilbert! Ay, nawaw! Uray anya pa'y ti saan nyo anak kinaawatan nga agasawa, saan anasayaat nga i-brainwash yu dagiti ubing. Kas naganak, agbalin kayo kumaapagwadan. Isuro yu itinasayaat dagiti anak yu, para itinapimpintas ang masakbayan da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.